Nabi Nuyupegunda tanda prangganasi kafe batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi prang badar masanya Nuyup prang bin Yahudi kafe kaji menghimpun kaji di kepung Nabi Allah kafe kaji pegadang Nabi hajud bin le yunyan Nabi janjongan mengalahkan ilahi Nabi lagi batuhan bermenang dalam perang kafe lenyan Nabi janjongan meregang pedang salji Allah Nabi Nuyupegunda tanda prangganasi kafe batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi prang badar masanya Nuyup prang bin Yahudi kafe kaji menghimpun kaji kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang decang takusi kafe Hamzah kalah kuat gerang sang beta nyole berdabu Ubaidah berangkat ikut Nabi ada kuda depasang maju dalam perang sabi Allah Nabi Nuyupegunda tanda prangganasi kafe batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi prang badar masanya Nuyup prang bin Yahudi kafe kaji menghimpun kaji kepung Nabi Allah Ali bin Abi Talib diangkat tu pahlawan tegahan bandingan Zulfaqar tu penari sigan sentab kafe nak tanah jilau besikan kafe kabe pingsan kalan Sayyidina Ali Allah Nabi Nuyupegunda tanda prangganasi kafe batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah